sa Pilipinas. Mommy, you Pilipinas said is buntag today. Mommy, you said to say that I know. I'm buntag. Oo, kasi sa Pilipinas buntag man. Yeah. Here in the UK Nakay is kuan, nakay data. yeah. You put on mobile data. Aha. Ano nangyari? Hindi ko alam. Ano nangyari? Well, I like it at night because in the daytime the sun's really bright and we don't have to use lights. Only in the shops. Only in shops we have to use the light in daytime. Aha. But the signs don't need to be lit up. And at night, the signs light up. But if they're closed, the signs will be off. Dapat ano sa ning babay? Well, at Ano ko night. yung mga higala? Hindi. I like it when the signs light up and all the things light up. Well, only the things that have lights on. That's what I like about night. So, git na gamay ba? A little Yeah. bit dark? I like it at this temperature at night. So, mga higala, it's kuan, what time now? 9 o'clock, nearly 9 o'clock. And it's still a 3 bit bright. minutes, 3 minutes to 9 o'clock now, mga higala, pero tanawa, hayag-hayag magamay, no? It's still a bit bright. The dark clouds are just coming in, Mommy. They're for the dark sky. Then Yeah. they'll disappear, then the night sky will be. There'll be some clouds in the sky. Driver's sun. What So, is mga that? higala, nami adtuon karon unya kining manulong mi kaon. And that's when I think my last Manulong mi kaon bitaw oy kanang di ko man trabaho ugma kay nag-off ko ugma kay mahuway. So okay lang og dugay mga tuog, no? May dugay pud may mga mata ugma. So naay mga kuan bibi? Mensahe? Message. Sa mga higala, no? Mato mini among bisitahon si Maria Agata, mga higala, og ang iyahang inahan. Si Maria Agata og iyang hello Maria Agata. Padulong ni Maria. Tita Lenny. Tita Lini is the mommy of Maria Agata. Well, not in real life. Mhm. Pretend. So, medyo git na mga higala naman. Di ba ko ganahan mo drive mga higala o gabi eh. Pero, kilay po miss balay mga higala kay paita po na niya itong trabaho rata niya. Kawas sa stress, magawas po ta ginagmay kay explore na itong utok pa kay marang naara perminti sa kwarto bitaw sa atong balay. Tuyo katong una-una. So, magawas po ta ginagmay. So anyway, nagagdahilan si Mami, no? Yung nalagid ngalagan si Mami. Bibi, no? So, kumusta na akong palangga? Okay lang. Okay lang. Salamat po. Salamat po. Walang anuman po. Sa ba itong plano? Palangga? Nang sa go to
normal quarter shape. Why? Because it would look weird if it's a normal quarter shape. Wouldn't it? It would be a triangle. Since that cannot be a triangle, it looks too weird. You know, kumawa akong katugon o kagutom. So, So, then it's still a quarter just shaped into a banana. You get it? no. Explain it again. Because mommy's driving. Well, a triangle-shaped moon would look too weird. What do you mean triangle moon? Shape. Okay, yeah, it's look weird. Yeah, because that's the shape of a quarter. A triangle. But it's still a quarter if it's a banana. Get it? Yes, because the full moon is a circle. Yeah, so there can't be another normal shape. There's also another normal shape that's a half moon. Because the half moon's a semicircle. You know what I mean? You know what a semicircle is? What's a semicircle? It's Maybe half I'm- of a circle. Maybe I'm out of my mind. Kasi, andito na tayo. Will? So, I will parking around here na lang. Kasi wala na ibang parking onan. That scared me. I think this is... Don't. Okay, hello guys. Nag-parking ko this corner. I hope nga walay mo bingge sa ko ang hair. Took off my seatbelt. Okay, hello mga higala. Pa-shout out Rian I'm from done. Hazel, Grace, Rose. Wala, naog na. Don't Mga- forget to sing. Right. Be careful, Inday. So mga higala, maglaag mo din here. Mommy! Yes, Those darling. leaves are nettles. Where? These ones. Okay, don't touch it then. GR ando yo. Okay, mga higala. So, sandali. Haggard kasi mami. Come on. Sadali lang. Up. Atang pa ako. Car. Okay. Kakapos sa life. There's bird poop in one of the nettle leaves. Banhaan. It's disgusting. Banhaan ka na. Kauban mga higala. Tila lang yung kabanhaan na. Huy, ay pagdagan lagi kay hayag pa mga higala diri oh. Hayag pag England. So, tuktuko naman as Maria Agatan diri. Nagtanaw man siguro ni. Ayo. Mayong adlaw, mayong gabi. So anyway. Ayo. Hala, video okay mo dahil ni. Hi! Hello! Uy, kantahan man dahil na sila. Ano? Sir. Dahil lamig tingog dari mga higala. Main ni kay nag-live ta. Hello te, kamusta? Hello, nanolong mi. Hello. Kamusta te? Maria agad ta. Ay, celebrity diri oh. Ay! Gikan pa ko trabaho. Rian. Bliss darling. Bliss. Ang higala lami kay tingog niyo. Nice to meet you. Hi. Dar nanay oh way panudlay. Parehara ta? Parehara. Oh, buyag. Seven na. Kagwapa gyud kayo imo baby. Oh, chorot. Apila pud mi ingo gwapa oy. Gwapa daw kuno kayo baby ko apila pud mi ingo gwapa ani. Isa man nagliligwat ani. Maribel. Hello. Hello mga higala. Bye-bye muna sa be kay. Murag naa maayo gid. Hala nagtagay sila oh. Sayang ba kay nag-drive ko? Yes, ta cider. Ha? Cider lang ka. Mag-drive ko Cider, kati? kulay ang ba? Ha? May 241 viewers. Hello.
Mga mata pa. Mag-cheers daw. Cheers! Ah, yan. Langga. Naroon siya. Ha? Ang kanta na rin mo anak. Hello. Pagkataon nila. Hello. Happy birthday ulit. Thank you. Ano muna kayo pagkain dito? Kau, mga sabi. Wala ka na sakay. Wala ka na katay. Lagi. Dugay na kayo, Joy. Nagtulong naman akong banana. Aw, kuhaon na ka? Oo. Aw. Kaya alas 3 palagi ko. Nawahi ko kay nag-edit ko dyan. Alas 3 pa mo diri ganina? Ay, Lili, ay sa'yo kay kong isundo. Oo, man lagi mo nga hubog. Alas 3. Ako pa man minando. Oy, mga Bisaya, mi diri mga higala ha. Mga Bisaya kay mi diri. Artista. Aha gani mo sa Cebu man ka Liluan, Tagaliluan. Tagaliluan. Cebu. Si Maria. Si Maria. Maria. Si Maria Santissima. Maria Santissima. Nagkanag Maria diri. Oy, Maria Karaan, Maria Bago. I'm Maria Agata. Si Maria Aguanta, yan ako. Maria, original Maria, gina siya. Bitaw, follow me on my TikTok, malala kayo to. TikToker mo na siya. Ay, ginawag ko. Mga Bisaya. Okay, nakaka-inlove naman yung TikTok. Kuha kayo at saka i-heat natin sa microwave. Hala, handaan na gid ni uy. Hello, mga higala, ito na birthday si Ate. Oh. Happy birthday ni Ate Tagalog. Makuha kayo ng pagkain tapos i-heat natin sa microwave kasi malamig na. Sige, kuha Malamig kayo na ba? at saka Ah, sige. Ako lang kakain. Kumain na yan si Rian. Tignan ko. Huwag ka panuglay. Panuglay ka ko na tubang sa buwan. Ewan ko kung gustuhan mo ito, may pansit, mamanok, ito, pork na parang lechon. Ito, specialty ng Iloilo to. Ah, ganun. Malagkit na Malagkit na Valenciana. Ah, yan pala yung Valenciana, oo. Pork ang sahog nun. Kan lover. Kanya talaga yung inuna. Saan sa ano? Napatulog pa kayo, ano? Ah, napatulog sa Oo, alam mo naman, pag kailangan tabihan. Oh, Ito, my chop favorite. suey, and then, may hipon din ito. Hipon din yan. Hindi kakain si ano, kahit Ito na pati. Sige na, babay na mo. Uy, wag ligo ha? Kaubot ka ninyo. Oo, sige. Boli na sila. Ako po yung sunod kaon. Alam mga igala sulod sa kung kaon na rin. Lami kining awahin mo kay sulod na tagkaon. Ayun, saba kahit doon gali. Hello pa shoutout po Bukidnon. Enjoy kayo ka. Baby, I love you to us Rian dito. So, sulod ko haik saba. Alam gulay. English pangkat mo buan. Lami ang gulay.